Факт KG YouTube kanalının түнкү тентектер берүүсү көптөн берки тынуудан соң өз ишин кайра баштады. Борбордогу кылмыштар жана кырсыктар, жол коопсуздугу боюнча баяндаган түнкү тентектер берүүсүн сиздерге сунуштайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Алгач эле кайгуу кызматынын кызматкерлери менен ишибизди Свердлов районунан баштадык. Бул жол тандабасты Алмата Жибек жолу көчөсүнүн унаасына кошумча газ койгондугуна байланыштуу токтотулуп, документтери текшерилди. Текшерүү учурунда унаага коюлган газга уруксаты жок болуп чыкты. Бир убакыт эле унадан түшкөн жүргүнчү ар кандай сөздөрдү айтып, ызы-чуу чыгарганга аракет кылды. Siz oturuyorlar durursunuz. Haydi oturmasınız. Yok. Ben çürüp duram. Niçin böyle artta geldi, hayır etti. Niçin araba tasar? İsterdi ama açmaydı. Alam. Kırmızı ama. İsterdi. Aşı sürün oskırayı. Bak attı araba tasardı artta atçı. Hayır artta geldi. Niçin artta geldi? Gözde uyattı var mı sen uyattı? Ya. Oldukça bakayım. Hangi kızın o? Ya. Şunu öyle. Teyin unutmaz. Başlıyor da. Çok biz oldu уже, гаиге кетtik. Hayırlı işleyişler canım. Bu adamın affettiğinde ne sana adam bizo. Bana çıkıyor. Bana çıkıyor. Bak öyle. Bak öyle. Vartam çıkıyor biz. Vartam çıkıyor. Hiç oturdu mesela. Vartam çıkıyor bizden. Eski bu hayatta bir de 40 yıl bu hayatta bir de olsun. Bu gördün mü? Ben bir de gördün mü? Bu randık eski gördün mü? Neydi? Çapam be. Çapmadım. Sen bu işi gördün mü oradakini? Ne yaptıralım? Bu işi gördün mü? Radnoy kene? Radno gördün. Eski 40 tası anda. Eşler soğuk bu oydan ne? Yedi de 40 bozu. Lokanı? Lokanı. Kaysı lokan? Lokanı. Kaysı lokanı? Maşınanı aytıdasın bu. İyi. Biz koyuyor kanalımı. Sen ne? Başlayın. Nasıl bak? Ya cidden kola çıkla kola bak. Gel tat. Kola bat. Давай. Nasıl bak? Sürüş bitiyor. Ал Тургай унадагы айымдардагы түшүп, кайгылуу кызматкерлерин видеого тартып, ал эми бизди тартпашыбызды айтып сөгүнүп кирди. Илга влог деп YouTube'дан жасаңыз. Дима. Кайра баскын. Неге де мен? Gibi. Çok güzel. Burada. Kayra bastırıp. Sen tarttık mı buldun? Кайгылда? Альбом балар için мен алгамда. Sen mo камера тартпачы, суктап. Тартпаңыз, сөгүнбөңүз.
Ал эми айдоочуга тийиштүү протоколдук кагаздар толтурулуп, унаасы айып короосуна киргизилди. Турган ошо силерби, силер эмеспи? Андан соң жолубузду улап Лермонтов көчөсүнөн Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа токтотулду. Айдоочунун алкоголдук ичимдик ичкенин же ичпегенин текшергенден кийин айдоочу кое берилди. Дох не хватает вас. Не сильно, но. Руль я уже старенький, я уже. Не сильно, только этот. Надо 4 секунды. Да, не сильно, только. Без остановки. Вначале его сильно дует, поэтому тут Что сняли там кино, а? Ребят, меня муж не ждет. Все, чисто будет. Счастливо. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта мына ушулар болду. Кийинки берүүлөрдөн жолугушканча сак саламатта туруңуздар.